Ladies and gentlemen, kejing pen krea na bata kejing wan jong pi kalong kum ni harum. Bagani rika kamera ka thamai ka bangi ngila. Shim khnang na bata jong pi ba pi pila bani wan. Tingi dah ni ba sa ba di ba mi ban. Ki bani trish tom na bata jong kani ka jaka penlong ka ni ka jaka ba best na bata jong pi bro khai. Tingi ap khoi ri ka pen kanal pi akwa ban shabar no problem. Tamari na bata gitu ki bakwa ban wan shay gisngi te kani ngala pen biang lu na bata jong pi. Pakai sabun betul betul. Tispan. Betul betul. Kidan kijat jing shoot, kidan kijat jing pin khuy bedang bun bahan mentah. Hati ni. Ini sabun susu buat mana ni sabun? Buat mana? Saya terjak untuk menolak kalau sai pi hadu kani ngi tri hitam na bata jong pi tang ban ai ka free training session na bata jong pi ngi kham sem bisa na bata ka dia ti henry ngi le be da khamon subha wat ya mi ban ru phon 3a mi ban li de bolong interested di social media tama wan ya rapat na bata jong pi bro khai te kini digi bro khai ki bengi le tala shay gisngi na da piwan ngin pasyut madan lang piru ngan pi bro kini suka menuan te ngin pen dikena bakani bro khot kede kabala khuj bakanam dan kamsu ban kin khuj ye oh shoot ba ayu kren pi ko ngin le tas ni no oi yes boss. Oh, Mufi. Tak amdan mah tak. Kena shoot ni bang shoot support. Sebab apa kena kena hit. Jadi kuat song ni kuat yang ru ka song rapi. Chalo betul kalong kalau kuat TikTok. The next beli biang pi pas ki mah. Kena mata gitu ki bala ada ban register. Ki bala ada ban yo ya ka confirmation ti pila ala ban sai. Saya kena shipau buje ke first slot, ke second slot kena kabar buje di pila banwan hakini ki arteli. Tila dah pikram par register no wood. Di ke first ladap, ke second ru ke ladap dan maklakan hadu ini video. Di andre na pi register lesi ngila bandang petu dah kanu rukam ngila on pedrung pi. Di kani kadi ke free of course umdan jingsi umdan ye. Di bat lada dei ba phi kwa banang ti phila ban contact kini new number bangan bu ni po ti kani matas ngi ti kalong akan ni rukam ngim padio pendab lu nang sedong tenre nga kermen sa phi phin dewan de kala khuj lut la khuj kala pla lut bro khan nang sedong khang ba phi phin wan de phi rung bena kati jaka ti kani de kamien entrance nang ni phi phin rung be yang ni an pani lupa khna phin sok phin ya kum tu kini di studio ti phin ya kum tu phin rung patsa tai kaliang kum tu kani hani di office jungi kani sini tibat ka jaka bikin shong ke training jungi ka deha kani kaliang di jaka mo ti kenmau pakani ka di hapam sa shu kenmau bet ya kati ka jaka la piwan na ti napam kati di napam kati kerung napam sani bentu kani di building pi rung patna kani ka dan ksota di pikwa ka parking kaliru ka dan parking kali hang tei tu badan nanti yang balik kadang hang tu cakap parking tu badan ki kinjeri ki mau ki biak ki kong tu te hang tu bari parking pi pila banwan parking ke paho ujuk slai te kadai pay use and pay nang lo ke parking te nang ta sawan sini bagi sai kenu pil sai simo te kedai sibun ya kitu ki baladab no senyang kitu ki baladab ban gp bagi kiwei nomor ni pi ni taksuki rumdan ti dak jing no senyang jong pi mentai layo ban penlut hakabai wai suki lesi le dang don susu ki bakwa ban dang no senyang susu kani kadi tek mi kwa ban ai ya ke jenang jing tip ni sam jenang jing tip khang ma pi ru pila ban yang lagi kejat dak ba penon kam social media han nam ta ki kam ki jam jong pi nam ta ka jinglong jing em jong pi shimet ni ba ki jing don kam jong pi tele pi don business ni pi don kanu ba pi don hala die ba pi le lesi pi berpisngo ba social media kalau ngodan kam te kani kala bandai nam ta jong pi le sai singi mo te sayawan feel free kani jakan nam ta jong pi
te ngelasna hani ko platform kenang nomor bangatip ba pinam yu ilut yang brokhai yang sna di platform ban kham jurong kendian kenang ba pi nyo ban yu i bha yang da banga song ni ngayeng halo to ni ko platform te tip top kum to castinas kala khui la pla lu dong sedong no problems te ngathai tang kata hing shop ni pi bat hoi te li kitu ki ba kwa ban sponsor ki ban kwa ban donate ni ba kwa ban no senyang sekali ka kam bengi le banai free training kum ni te pila ban le ya ka da ka ba gp new number la ni phone new number ya kai ba pi kwa ban ai ha kan du dur ka ban ai da ka ne da ka sha ne da ka ja ne du shau ne Jadi kau kenal lesi, ti ngani tu hok ipiti nak kalian jungi ngim don di ena la dia, ka jenjar bah benong bangingin sehi na la plan nomor ngim dei ki ba, he kamai ngi ham kamai susno kani kedi banging ile, borok singim jungi ti don ki katim ke jungi ki don ki perlok jungi ki ba yarap an pen wandur le i mene bing la esatnya le berkiwi kiwi nata registration du barang ya pat kiwi kiwi mo ki bubun bah ki perlok jungi ki la sule la kale free kham dan jung siu kham dan ye te la phi don ye ka jing kwa le si bano bano senyang lang sekali ka benta phila bane kata mo perlok te hoit ke jing le youtube ke jing le social media ka di berwan ra hi phi kamai ke ji ten re bano kat hadu banong ban ye samlem bat kiwi ban samlem ba ka perthei kebun bah ka jing lot pat kam dei ka ba su le ma dei mata kom tu ten de ula kata ru ngiwan ra si ban no manai free we khnang ba ki ba ki tu ki ba kwa ki ba thrang si san du no po kam sim di bom don la ki bom don ya kalat ka kabu ti kani ka dei na mata jongki lu si bon ba pi la pen poi ki donations ki jongpi lu si bon ki jing duai ki jing kerhu jongpi bat le si le pio banwan no shairu saiwan le pim yo banwan ru le si sepet ten re ki tu ki banwan hi le shai pin hab bet pat ban register huni number mo claim registration nginum la penyang ipi nomor ba ngin ai seat ngin ai jakashwa tangi gitu gila ban le registration lupa mo kani hani kala long gumni ngim pat jupen dan kami kani ka hall menu menuru lai tang pan khana badan te ti menu ki bawan ki ba pai kloi le shai ke sngi pin yo ban khap ribbon ni kani do kampat kadang jabo rang jing ngim pat yo ban de bhag mo ip ke de bing shele hinala di te padio ban siang karpet de le si ni kermen hakiwi pat ki sngi bandang wan le sing sayo ban bu karpet ki ba ngani pen itanat bhai kani kan kham i thaba khania ten re na bata la shai menu ki ban wan ning kong in sa ailat ipi ban khap ribbon nang ni kum di bai 1 2 3 pas na ta pen sayo ring shani so nice alright oh so nice thaba tang sngi Chal, asal ngenda itu ipi kan nomor mentah bila ada register. Kan nomor bila ada register du mentah ayu bang. Adan Henry Pusan kot. Kamu keslot sama cu. Terakhir. And if you want arbajit ini cuma yang mana ya? Ta tengi ngin persang bana komedi di ipi di yang mentah bila yo snow. Henry Pusan gut giblawan ban register ti kinu lesi ki badang kwa susu ban wan don benta ti sasu register lupa ka ngin sapen perhat padai da kan ukur kom ban yu Ngin sedang don biang hi kitri ni. ti lesi ka balasai lesi kan long tanggung ka nong muna pila ban yu iru ta kom kan long kan ukur ti tangba dia menta kan padon online ka di bitang offline markum kan ni jaj be pinle online ka kulmar ba tapi le online pic tutorial junu ni kwa le offline dan jungi lebih kwa hi ban tip banang susu idang la pi one offline mo di dah tang kata hi kan mau shipo ban arbaji kita badi ban one shipo kan mau ban poi ka por mana do khnai steng la apply registration jungi te le pi one kan irap shibo ni pi poi dang kloi kan mi la pen biang lupa ya ka song ke registration mana dong song khnang ba shipo biji tik ni la yo ban sedang saya kesimo. Lusi bon perlok si share pi we pak video lusi bon iba. Bob bangi ba nami bala trish tom na beta registration ke jongpi. Lusi bon. Tip top.